يا اخي انا في حاجه مضايقاني في العربيات اللي فيها الكيلس انتري. يعني بص كده، ادي المفتاح اهو. اعمل كده، دورت العربيه. طب انا خدت المفتاح وخرجت، خدت المفتاح سبته في اي حته اهو، سبته هنا. مبدئيا لو قفلت هي مش هتقفل. طيب حرامي جه خد العربيه ومشي اهو، انا سايب المفتاح اهو وانا واخد العربيه وماشي اهو كده. عماله بتقول لي بس ان العربيه ما فيهاش مفتاح. ايوه وبعدين، والحرامي اللي خد العربيه ومشي ده ايه ظروفه؟ ايه ظروفه؟ ليه ما العربيه ما تفصلش من الريموت؟ او ليه العربيه لو مسافه معينه ما بينها وما بين الريموت كبيره تفصل لوحدها؟ ليه تفضل شغاله كده؟ ليه تستنى لما الحرامي بنفسه يقفل العربيه علشان ما تدوريش تاني؟ ليه كده؟ هو انا بتكلم صح ولا بتكلم غلط يا جدعان؟